Мы рады приветствовать вас на важном, значимом событии в жизни нашего города. 43 yıl minnegan şakırımlarga sızılgan frontunun her bir keseginde kanlı verilişler var. Indi soğuşunun başlanganına da 2 yıldan artık gitti. Kızlar, soğuş bulmasa biz nişik yaşar edik eken ol? Benim Zakirim de kaytaşak. Işanam, baribir kaytaşak. Kaytır Gilmiye mal kaytır. Bilgisiz yoğalganlarının isen kalıları var deyip ol. Zeki apa, bulamajı nerse o? Zeki apa? Bulamajı, o Fransız sözü. Bulamajı, evvela sizin işitmesinden gelendir. 8 türlü kampanyasında. Onun temliliği, çalışken vakitte tümen yıkımıyla işitmesinin bir fotoğraf bana oturmak gerek. 1985 yılda biz bir türküm diste yarımdan artık artistkalar tiyatroga kelib o'rnashgach, ol bizni o'zining uyine chaqirib, iden o'rtasına ashyolikni jayib qo'yib, o'zi pishirgan damli quymoqlarini ham boshqa bir ko'p rizqlarini bizga shu tasdimonga tizarga qo'shdi. Ondan so'ng indi, "Yagiz bolalar, tizilishib o'tirg'iz, tasdimal qilina" dedi. Biz idanga tizilishib o'tirgach, u bizning har qaysimizdan, qaysi yoqdan, nindi g'ayladan, ham ne uchun biz teatr turmushin, ne uchun biz artist professiyasini saylovimiz bilan shaxsan har birimizdan silatib qiziqsinib chiqdi. Zekiye apa söylegenlerden. Özü turunda istedik. Mena 7-8 yaşlar bulgandır. Bir kişini klubga barırga oyladım. Klub degenin kichkine bir avul yurtu. Bardım, terezede lampa otlары, nindidir şöleler көрінеді. Ишіктен узасы иттім. Ишіктен ұстым да апа абылар көрмесін деп, yurt ішіндегі миш-машына кіріп яшындым. Яшырынып отырам, шап-шоқырынан қарайым. Апалар, абылар, оқытушылар, ауылның актив яшьләре бүгін театр, спектакль уйнарга, репетиция ясарга жыйылганнар икән. Ләкин репетицияларын башлый алмыйлар. Сәбәбе соңыннан ачыкланды. Бүгін аларның әйтеп торучылары, суфлерлары авырып киткән икән. Миш башыннан, "Сың мин укый беләм бит, мин укый беләм, үзем әйтеп торам" дигәнемне сизми дә калдым. Апалар тавышка борылып, "Балакай, төшәле миш башыннан төшәле." Төшеп утырдым апалар янына. Бирделәр миңа текстны, гарәп хәрефләре белән язылган текстны сурына ишеп укып та бирдем. Текстын инде бит әле. Кәрим Тинчуринның "Сүнгән йолдызлары". Мирхәйдер Фәйзинең "Яшьләр алдатмыйлар" спектакль белән без гастрольгә чыктык. Авылдан авылга күчеп йөрер өчен үгезләр бирделәр. Чыгып утырдык җигелгән үгез арбасына. Үгезебез койрыгын чәнчеп, җан фарманга куш аяклар белән сикереп чабып китмәсенме? Арба даңгыр-даңгыр сикерә, арбадан bir яктан икенче якка без суккаланабыз. Ул да түгел, чабып килгән шәпкә үгезебез күз ачып йомганчы ярдан сикерде дә, елганың нәкъ уртасында шып иттереп туктады. Аның туктавы булды, безнең арбадан очып, шапылдашып суга төшүбез булды. Бу тамашаны күреп, су буена җыйналды халык. Китте бут чабып көлүләр. Артистләрне суга шундырган бит теге авырлым үләксә үгезләре. Очень символично, что именно в этот день мы открываем вот эту памятную табличку. Человеку крайне достойному того, чтобы его память была сохранена, его фамилия, имя была сохранена. Знаете, вот действительно смотришь на это поколение победителей, на поколение людей, которые часто ценой своей жизни, здоровья добивались великой победы. Большинство из них, пройдя через фронт, пройдя через лишения, пройдя через самое-самое страшное, что даже трудно нам с вами представить, в итоге смогли вернуться в нормальную мирную жизнь, и их руками было построено все то, чем мы сегодня привыкли гордиться, радоваться и что привыкли уважать.
Ну, во-первых, я, конечно, должна от имени Совета ветеранов Альметьевского муниципального района, от себя лично и по просьбе дочери Закир Хафизовны Альфии Гамировны выразить большую признательность и благодарность коллективу Альметьевского драматического государственного театра, его руководителю, заслуженному учителю и заслуженному работнику культуры Республики Татарстан Исмагиловой Фариде Вагисовне. Пожелать больших творческих успехов. Закия başından da yaratып yaşardı. Ol gel şulay eteydi, min hatırlayayım. Min şehirnin yeşil bişirinde dibrendim. Siz hatırlaysınız ana jıyılgan mına birge, ana hürmetlep kelgen kişiler. Ol kişilerini yarattı, tiyatrını yarattı, durmuşunu yarattı, olaydı. Min yaşadım, olimpiyadını kütüp yaşadım. Min jimunun illi yılgan kütüp yaşadım. Bütün mına il tarihindagi bulgan vakigalarını ol her vakit kütüp yaşadı. Hürmetli, birge jıyılgan, kadirli vatandaşlar, şehirdeşler, şehirimizin hürmetli konakları. İskitkiş dulkundandırgıç gün, мәңгілік тарихқа кіріп қалырға дейіш бұл күн. Біз бик шатланабыз, бик сүйінебіз. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто пришел сюда сегодня. Ufak kızları, ırmak kolları, Konguldaşım koykırışım, koşan gelir yazlarla, koşan gelir yazları. Видеть махариню на кошке, на девичье, все горел огонек, и показа туманами. Sağınalar seni matur kışlar, sağınalar seni yakın dostlar. Gün sayın sebet sayın ilken, bin seni haman kütem kütem. Gün sayın sebet sayın ilken, bin seni haman kütem kütem.